Bog će zemlju zapali i sve blizu. Mrtve će vaskrsnuti i odići od zemlji, onda će zemlja planuti kao čovjek kad zapali benzin. To će biti strašno. Ali mora se prvo Antikrist zacariti u Jerusalimu, u hramu Solomonskom. Solomonovom. Tu će se onda, to će biti ceremonija velika, to će vidjeti svaka zemlja, to će biti nešto čudo Božje. Kad se on zacari, više niti će pasti kiša, ni sneg, ništa zemlju okvasti, ništa. To će biti strašno, strašno, strašan glad. Vode nema da piju, nema ništa, ni da jedu, ni da piju, to će biti užasno. To je 3 godine i pol, traje tako. I onda će sunce nestati, blagi Bog s neba će poći sa svojim časnim krstom, on će sijati kao ne znam koliko sunca. I anđeli svi, i da će biti skup celoga svijeta i mrtvi živi u Jerusalimu. I tu će Gospod razlučiti koji su za njega na desnu stranu, koji su za Antikrista na levu i koji nisu i danas, oni služe Antikrista.